nesendu syake ni watongeiwe umezya mwendo maundu mamukuvitila itina wathina vena kutaiwa mandiko measya itina wayo kukutatwa na kuthelelwa nesendu syake ni watongeiwe umezya mwendo maundu mamukuvitila itina wathina vena kutaiwa Yesu ndungia chakwa kiseo chanangiwe ni ya maitha makwa mwaka huu ni mwaka wakwa undungia ndungia mwia Yesu ndungia chakwa kiseo chanangiwe ni ya maitha makwa mwaka huu ni mwaka wakwa undungia umezya umwe uthekewe na